jako malo ljudi je verovalo da imamo ikakvu šansu. Velika borba, glasanje je 21. U konkurenciji su 5 velikih gradova. Velika borba. Srbija će biti domaćin specijalizovanog EXPO 2027. godine. Naravno da smo verovali. Mi smo uspeli da donesemo našoj zemlji pobedu. Srbiju će posetiti između 3 i 4 miliona ljudi. Trebala je jedna mala zemlja Srbija da osvoji i srca i umove ljudi, da ih ubedimo da treba da dođu u region Balkana, da dođu u Srbiju, da dođu u Beograd. From the moment we first visited Belgrade, we knew that it was a good project with a lot of support from the government, support from the people. We wanted something to be totally unique for the country, for the city, and for the people of Belgrade and the people of Serbia. A national pride, I think. One of the important messages that Serbia put forward and why it was successful is that this expo is not just an expo for Serbia, but it is an expo for the whole region. Kada dobijete s jedne strane mogućnost da se takmičite, još kada pobedite u tako jednom velikom takmičenju i to pobedite ozbiljne konkurente, naravno da ste ponosni, naravno da ste srećni. Osjećali smo se, barem ja, blago, onako inferiorno, jer je delegacija Španije bila 3 puta brojnija sa 20 TV ekipa. Mi smo izašli u svet, kandidovali se, pobedili i videli da možemo sve. Veoma mi se sviđa taktika, ako kaniš pobijediti, ne smiješ izgubiti, tako da uspeli smo u tome. Veliki posao je pred nama, ali velika šansa da predstavimo našu zemlju na pravi način i kažem da pokažemo i dokažemo da smo sposobni za velike stvari.